ki khubor ka Bate TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Komisi Pentaban Menkelayu Lum Warto Ubadan Halau Kentang Jongkarat Nongpo Kum Kajaka ka Kring Bahai Nong Jong Akai Prathai Hariboy District Uwe Samlau Bade Ulong Trimon Sobha Yobalatik Berteng Kum Samla John Rambai Ulatarwa Benchnai ka Jaka Duwai Halor New Lum Marha Uniu Lum Kibor Penyak Jong Nongpo Parish Kilateu Durmot Jong Jisukris Yau Lum Warto Ubalapet Matkmi Nagarai Nongpo Udon Laga Jong Khana Pateng Hakabaki Brio Menchwa Ila Herna Uniu Lum Ban Lek Buhai Nong Shanongpo Kabalong Menta ka District Headquarter Jong Hariboy District Niri jinjri, ada yang uning lah, terus tuling orang tu. Kau iban bagi sin hang ni. Isna po. Hagapor bakarat nong po kaya kot yang ngaban ya trailang namar ipa jonga ide I longsan mansan hakarat nong po ibal akhlak no ba lit ni son long do tenga ngan suong ipi ka jingwan ban tre jonga hang ne mat ban men simru kali ka jing ai burom ya ipa namar ipa jonga ide bru ba it ya ka jing tung jing tep ya kata borok ngitip ide ba supply ding ru wa dia ka forest department te ila akhlak na usnem arjar ar huwei te ipa jonga ide bru ba it bahai ki ding kisik don ka sanbut ba ibu hang te ru ba msyak ban pom ding hakane ka area te nakadaw ba ipai it ya kanika cloud te ngaru kumukun kumaburom ya I ngayale ban it tap man sim ne ulum daga banga siu kaliang ba une ulum ki khot ulum kenya handai thai ulum warto udu kerteng jong tabaki ya khot shot kot ulum kenya kalong ba ha ka por handai thai hang ne hanong po ngim padon ketika nong po hang ne de jaka song snong ya kata borok ngitip kita gede gi kepatemen jong ngaru ilong do sat kisa hang ne hanong lum te kikinya ki kriam dang long niam khasi to kan ne ulum kenya hadin kata Hindu ru udon ka jaga kenya blai jung hang te men shua haduk isnam khandai pho te deha isnam 2000 shaneng te karait nong po ka sa aino ya ka balang ka thalik kumbashi pho 1000 square feet ya ute u viewpoint mod jisu bangi ong te ka balang ka thalik kala bu yung mod jisu hang to tangba ka position jung mod jisu hi ngasngo ka de ka babakla na udon shakhamat kumno ki beru ken duai ta bangi lek hang te namar kalong isolated kane jaka bun ki bru ki pelong jaka songkai ban kiu kau ki bread bilor ki plastik tengah ilek ban pun khuj henrei ngamla tengam internet ya kate jaka kar kumlong ke jingman ke jongka namar dang ipe ki we jak niam mo kum ki Hindu ki Muslim internet nah bagi duai ni ke stan pade ke sulong baik hang te kalong lungkulung kerang te ngala ya keren ya ke Paris ba ngala plan ya ke Paris bat kaying kesem jongir ngi kloi ban contribute email ong namar bagade ya ka jing tip lem ya ka mensim mo kumbong no te ba ngikwa ba ya utai umot jisu ngala tho ka application ba dia karat ngala kan joktin ba na kaliang ka sem jungi ba na kaliang ka sorkar lenda ka boru nakwa ban penkela ya ukum u prayer center kamut ya katuga surrounding ka ba udon menta kilayo I ngala thungi ki dingjri ki balong very rare ki ba ka serniu ki balong khut ki dingjri umde gitu ki dingjri ba dwai Hindu ki dingjri maloi ke bangi ong bahe ba ka selam hap pertlang ro te dolak he tu ding jeru tu katu kamot jisu area ka long pengat tengah kwa ba kibru bon kidon problem in later life ngakwa kin dawan hang ne haneng lum mo in future kin wan banduai tekin kwa ban nemlong kiu kwa homot jisu tengah kwa ban siang tel sia utu tengila depan jingrap na ka sorkar te daga bormet ru ngai lek ban pen khuj te ndang lala ban siang tel san soing ka peris bangi di pelong ka kum ke prayer center kin don ki flower si ai kibru kin dalau juti ngin siang deki marble deki granite mo suki kin lawi ke juti jongki ngin tho himla pan hala hang ne de ke prayer center ke molong ke lotus te beru kin duai hang tu kin duai kin tengen te kata ka jing sondur kila tambah kan long kum ka prayer center kata ka jing kwa jonga bangan yu I hau ne ulum kan umde ban sulong ta ulum kenya song shit hang ne yawan ra bilor kiat bat sakawe ka awareness ke bangako ban ai namar arsnya ngalon hang ne
Kino ki bawan haune ulum haba phira bilor kian ngimla ban khang e katamo ka mon jung pai ba kan ngin khang ra itu bilor kiat jong phi tang haba phi dep di wat pen pai wat tim si ra byang sheyeng ladang alam tengam ailat bat ki plastik ru ngakwa bu une ulum ulong plastik free zone kanang baki sim ki merat long kalong jaklia he ka plastik ra byang lane ki don ki jaka bread nyut ki bangila ready te tip lem disiplin tip lem kata disiplin te one enjoy haune ulum ngim sngawi ai kata ka diga awareness ka bang ku aban ai yui baleng hapelong kentang te jaka kom ka prayer center namar viewpoint udon sa umot jisu te kalong konflik ki haba udon umot jisu hang tu te umot somebody ki kwa bandwai am badong kam tip lem ka mensen ki kwa bandwai te ka position jung u ka de ka babakla te ngala akrani ka parish bangin reposition na yo let's say kam shadin nei nem te ki bru ki la ban le viewpoint ta bom de ban hala kan hang tu